Rayon Sport yari yatsinze ikipe ya Rutsiro igitego 3-1 mu gihe Amagaju yari yatsinzwe n'ikipe ya Police Football Club igitego 1-0. Barundi munsi kuri Feruza Haruna wo kwerekana ko yari ukwiye gufasha ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi warundi mukino Amagaju adafite umutoza wayo mukuru niyo ngabo Amarisi. Umukino wagombaga gutangira ku isaha 12:30 ariko utangira ku isaha ya 1 kubera imvura nyinshi yagwaga mu kibuga. Mbere y'uko umukino utangira habanje gutanga igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 9, ni igihembo cyahawe rutazamu ikipe ya Rayon Sport Aziz Basani. Ekipe ya Rayon Sport na Feruza Haruna nta mpinduka bari bakoze muri 11 bari babanje mu kibuga ubwo batsindaga ikipe ya Rutsiro Football Club. Ekipe ya Rayon Sport yatangiye isatira ikipe y'Amagaju ku minota 6 tambwe Guruwari wa Rayon Sport yagerageje uburyo bwa mbere ari kuri shoti rikomeye gusa rinyura ku ruhande rw'izamu gatoya. Rayon Sport yahereye aho ngaho ubundi yihara umupira ari nako ibona uburyo binyuze mu mupira y'imiterekano ariko ntibayibyaza umusaruro. Ku minota 25 nyogaro w'Amagaju Rugwema Amza yeretswe ikarita y'umutuku ku ikosa yarakoreye Aziz Basani ndetse hanatangwa kufra itaragize ikitanga. Ku minota 32 Amagaju yabonye uburyo bwayo bwa mbere bwashoboraga kugira icyo butanga muri uyu mukino. Ku mupira Daniel Wizeyimana yahinduye maze Desire Iradukunda agiye kukozaho ukuguru uramucika. Hari naho umusore Prince yarasa uburyo buremereye ku mupira yabonye imbere y'izamu gusa ari ku ishoti runyura hepfo ho gato y'izamu. Mbere ko igice cya mbere kirangira Nshimiyimana Emmanuel bakunda kwita Kabange yari ku ishoti remereye cyane ariko umunyezamu ikipe y'Amagaju aratabara. Igice cya kabiri cyatangiranye imbaraga nyinshi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ku minota 49 Rayon Sport yafunguye amazamu ku mupira watakajwe na myugoro w'Amagaju Matomona ufatwa na Himana Yves ahita ari kuri shoti riruhukira mu ncundura z'Amagaju. Murera yakomeje gukora impinduka mu kibuga mwagati havamo Niyonzima Olivier Sefu na Musore Prince hajyamo Sindi Paul Jesus na Harerimana Budarazizi. Amagaju nayo yashakagaho anyura ngo yishyure igitego ariko hakomeza kubura. Umukino warangiye ikipe ya Rayon Sport itsinze igitego 1-0 igira amanota 10 ikomeza kuba ku mwanya wa kabiri nyuma y'ikipe ya Polisi ifite amanota 12 mu gihe itari yakina umunsi wayo wa gatanu. Amagaju yagumye ku mwanya wa 13 n'amanota 4. Nyuma y'uyu mukino abariyo ikipe yabo irimo kugenda rwose ndetse banatanze n'ubutumwa ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu karere ka Rubavu. Ikipe iri kugenda neza bitandukanye n'ibyo afamya yatozaga ibintu ni neza. Irubavu abariyo bose ndabatumiye muri weekend Irubavu niho bibera. Amagaju yari yarananiye ariko agatinda gaciye bo Feruza Haruna ubutumwa muhereza nakomeze ikipe yitoze. Urabona ko ibintu ari gutoza ikipe bigenda neza bimeze neza. Nakomereza hariya turamwemera. Twebwe turishimye turanezerewe wacu turamushaka turaseka Sumani wacu umva Sumani wacu ebana farunganye none bamubwira ikipe wayibonye noneho umupira uri kurangira tutazi igihe byabereye niba nkubeshya Imana sinzi iminota bongeyeho. Umutoza wa Rayon Sport Feruza Haruna ngo hari ibyo amaze kubona ndetse yanagarutse no kuri barataza n'ikipe ya Rayon Sport bagomba kugaruka mu kibuga mu mutwe bakidegenza bakamenya yuko bagomba gutsinda kubera bakinira ekipe nkuru. Ni ekipe nkuru Rayon Sport ifite izina bagomba gukina ku izina rya Rayon Sport. Nta mukino woroshye ari ekipe ikina 10 igasinda ekipe iri 11. Ivyo by'abafana n'abafana bavuze ko ari abafana muri mu mukino mu kibuga n'ibindi bintu bivana n'umuganga jewe ubu yatangiye we na Sumani nyene batangiye gukora ku mupira kubera imitoreze ndimo gukora ndabashinga nk'aba pivot badakora contact n'abandi ariko bagakora ku mupira posting umupira bakobo babiri bakaba aba pivot vuba petete n'umuganga ibintu by'umuganga ariko batangiye gukina n'abandi. Umunsi wa gatanu wa Championnat y'u Rwanda urakomeza kuri wa gatandatu kuri Kigali Pele Stadium ku isaha 9. Kiyovu Sport yakira ikipe ya APR FC. Mu kwitegura uyu mukino abayobozi basuye amakipe ku ruhande rw'ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport ariko banza wumvemo gakeya mu mikino ine iheruka guhuza aya makipe yombi. Kiyovu Sport icyo yakoze gikomeye kwarukunganya
APR FC yo yatsinzemo imikino 3. Izi kipe